Usa iton mga aktibidades sa San Julian Bayanihan Program inan pagbuhat hin mangrove tree planting activity. Dininin Malangpuson nga Gindumara Sitio Limlim ngan Barangay Libas San Julian Eastern Samar aton Biyernes Enero 23, 2026. Ang aktibidad din ay mugsuwa pangunan San Julian Municipal Environment and Natural Resources Office or Mangrove. Din aktibo ini nga pinartisiparan han grade 12 immersion students sa San Julian National High School. Kaupadadton ira immersion advisor. Pano ini nga tree planting nga maparigon iton proteksyon ha kabaybayunan nga diin usa nga pamaagyan komunidad hapag proteher hiton kalibungan. Gintagan gihapon doon na nasabing aktibidad ang pagbuhat hin orientasyon kasumpay hin importansya han mangrove forest nga usa nga natural nga panalipod kontra coastal erosion, storm surge ngan makusog nga balod. Nga inigimpahat ni OAC Mangrove Mr. Israel Hataas. Dugang paaya gihapon iging padangat ang dagang mapapelhan mangrove forest como sa iton mga Orokyanan hin magdirodilain nga mga marine species. Nga nanton mga responsibilidad han kabataan hapag preserbar hiton natural nga rekurso. Ang Malangpuson nga kolaborasyon yan pagkakausan mga estudyante ngan San Julian LGU personnel inagpapakita hiton tinuod nga spiritu han bayanihan hapag protektar hiton baybayon ug kalibungan. Impormasyon hikay pinaagihan LGU San Julian. Para Habagong Pilipinas, Dian Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.